Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Henne kasi kasyutarik unailar, Babu SS Majaw wala plot pat ba yaka kot kabala ay kerteng, ka Jingtrei ki Shakri Blei hari Bhoi, kabala tho di Dr. Ai Lapang. Ha ka jingelang kabala long, ha ka hall jong KGP Senat Sepngi, kabran ha mission compound Shillong. Ya kani kejialang la penya do moderator ka Bhoi Presbyterian Synod, Reverend K.E. Rempet. Ha ka bala yo ru ka jingkren no ba KG dingdo, ubala kren kerpang halor kani ka kon, kumjo nang ka nong tho jong kani ka kon, I Dr. Ai Lapang. Bala pen ipo ipeng ya kani ka jingelang da ka jingruai, bala pen krek kerpang da kisamla jong ka RBCF Shillong. Nga small what hadin by Jingtrei at ni Jingtrei tu mga ong ka lengkha hari Bhoi ka dei ka ya hapapor ki jong ito ki missionary ki jongi dan likely item ibakta ya ka Bhoi kawai katem jom ki missionary kabla persyang ban tedat syari Bhoi ban ngam ye kari Bhoi kadai na jawai bat syangkung ban hadim kata na waya je kata kadai kawai kabaki missionary jom kito ki likely item mission kila sedang ban ngam ye kata kari Bhoi mi ila persyang ban lor ye kato kalungka kabasadum kabasyawa hato po panang tapat andala pli ye katem mission hang ya Shillong nadu basnem misyajar prospan yok way dati to missionary dati kamtam ke jungwan boy ke jong Thomas German Jones hang ni asdang ban kenari kapti ki jongki Shakri ka Bhoi ka badan hapren bat kumta ila prat ye kani ka lungkha jong ka Bhoi ke jongki nang ni na so chuang ngakerpat ngapanjing ya ngaptip la ithai ne im thai ngaptip la ibon kam ne ibon kam ngasu yai kerpat kun ketuka nong duai apa ke Bible tu isen se pasan bangan pendak nda bila aji rap ngade ko bro ko keke pala muncula ab shisha kadai di om basan ngalaku aban pelai no aku tu kesinot ha hamorong ngai om Blei te ban keke kat ni de nak kata dawi om kumta ngadang yo la ban pe sekat tu kat ni ki badan kam ban penbah ndai wallah bala pe ki kat tu kat ni ngadang yo badan don kam shimur ba badan tre shisho ban penbahaya ka kumle shibo ni jingwan jupi ka ai musim ya nga ban ngai scam bau Blei on ai ka met ka buksai ka buklai baginang la ban ya kendo shisho nang ni syakmat haka way pat karukang